Bathukhumala umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombe nesizini Macingwane usuphelile u10 years we in 2034 usuhlangile kaPhalamende yini ezobe sishintshile South Africa ngoba usuphakathi ususePhalamende yini esishintshile asibeke sithi nje namhlanje seku 2034 10 years later oqala zobe sekufika wonke lamakhehla lawo oqala nje achievement yokuqala nje achievement yokuqala zobe sekushone yonke lento esicindezele iyo bingasekho nje sebeshonile sebe dead so achievement number 1 okwesibili umhlaba uzobusuka abantu abamnyama okwesithathu sobe seshintshile iconstitution of the country sesishintshile seshintsha yavula thina njengabantu bengabantu okwesithathu umnotho uzobe usiqalile ingxenye yawo isikuthina ngoba asiqalele sibe zilimi lento yokuphesha umnotho kubantu abamnyama soze yaba okumele